Bana banzambi nilisanga bakupetana kabidilelu wabantu basambombo angondo mwisatu ngasa nijitalala bya kujitatu nzambi bikala ni bosu bwenu mudina ja Kristo mkalani wetu. Amen. Tudifulai ni misu kanimeo yetu yonsu kujimukalenge tumutendele nijisanga Eyo bana banzambi nedisanga bakupetana kabidilelu wajalimingu wamatuku asambombo angondo umwisatu ngasa nijitalala bikala kunudi fumagu mukalenge wetu Yesu Kristo byago ditatu nzambi bikala ni bonsu bwenu mujina ja Kristo mukalenge wetu. Amen. Disa nliye tudi jambwane tudi mwakuibanya kujibako wabo kamo ngabaji kumi nimanyi bwane fikala tubanya kujibako wabo bantu wabungi bamanyi bwalu bokutendele kwetu kwa mchilubu bumu dichilela netushie bana betu bonsu bajumbinyo ngofelu bajibasama bakaji bamulu fila bana banshi bantu banunu bonso ne tubashom byanzami na baba batumike mu mumpitaji bwa yepo atente ka chance change kudibu afa bamunganga menshi ni lunga nyi bokwacha bantu benda amalu atwaka dina bwalelu katutufu moyo bokushe masalai yetu akweset munda mwa chance nzambi na nshaka bidi bulobo budi butema kafya nujibamanye bwa malu ajafite kukwabo kurise ku Ukraine miabe miko abona shko Afrika ndululi jikujibe jonso me ya Kristo atoma kuvuluka bwana fano muno bukalenge ne buko abu tandana manyi bwana achinchi bangi jilu mumbutu nabumba kujilongo la ame atwaka jinao ngubo abolwebo netwimbe musambu wabantu bonso ashishine tulombe nzambi bakubala kwa didi anzamni bwanyume ikala munga chimwetu kabidi ngu netulombe nzambi na nkwao netumbe musambo abantu bonsu ujinomba makumanda mtekete ni nai mutupi wajitalala Umajinu, Mana.
Eyo bana banzambi twakwimba musambu nidisanka sambu mwimpe utwakwimba nidisanka jonso tulomba inzambi bwanzambi akangula michumu yetu ichikije nyuma wende kutudi bantu bonso badi bateleja akangula michuma kabidi meso yetu atabale mukubala bwalbwa meso akadi bitaitai tulomba tatu nzambi twasikijele tatu wetu baujutu bechikondo chimbe chitu juma kubala mukando wa nzambi mukando mene ujidi ije tuita bujinuko nungita bujako pa oto ubala menes nyuma weba tulombola mukubala ne bajibumva kabidi myabi jibi kelana bobu kabidi babal netu popa mwe nyuma balombola kabidi wakula netu me yafuma kudi kafuma kutwetu bwalwa tujibantu katukumba jina shijito bajuma mumeya jafuma mukando wa nzambi mudini ja Kristo tutukulo mnoko amen. Bana banzambi netu bala mukando wa nzambi utwa kwanga to mubulongolo jibwa ekelezia bijiba bikila calendrier liturgique batu kaji tusemene kubikondo bya mibunda ya Yesu mukalengo wetu to ni chikondo chijuye kulufu dijiba mubatiza mpinje use ne bukolo bonso bakaji nabo bakanjikwe mwabo wa milombo mwakaji muntu wa milombo bikondo byanso netu bale mumukando wa Luka chapter 9 verse umotoni kujiji 13 bajibamba mukando wa Luka ne jabolo uji uteye Yesu wakajimuule tente ni nyuma mwimpe wakafuma ku Yaden nyuma wakamulombola muchipele to matuku 40 jabolo wakaji umuteya kakaja chintu matuku au wakashikawu yeye wakaji ninzala jabolo wakamwambila ne biwi kala mwana wa nzambi amba jibwa edi janda muke mutanda wa bija Yesu wakamwanda munene bakafunde jine muntu kika jibyanji ne moyo bwalu bwa bijanka yabi jabolo wakabanda nanji wakamulesha makalenga onso
pa buloba chikondo chuma. Jabolo waga mwambile ne ngupe buko keshe bubonso ni butumbi. Bwa makelenga bakamana kuampa. Muntu yonso unji muswe kumu fabu ne mufebu. Biwa nkukwila ne bwikale bwebe. Yesu wakamwanda munene bagafunda jine kukukwila mukalenge nzambi webe umwenzele yeye nkayende mujumu. Jabolo wakaye nandi ku Yerusalemu wakamushikika pa musongo wa tempelo. Wakamwambila biwikala mwana wa nzambi ujele panshi bwalu bwa bakafunda yeye na kufile mu byanze bya banjelo bandi bakulama neji dikwabone ne bakutwale mu byanza byabo bawewe kukumi dikasejebe kujibwe. Edindi janzambi bana banzambi netushale talal kapiji mutu dibikondo ebi mbogu telejamu di musambu utukadi misami kwa bubumva kadi tujambo ku teleja watungimba twetu kabiji tujambo ku teleja tujimo kuteleja musambu kuji tunyimbe twetu.
Amen. Tere task dila kujitunyi mbetu etu twakanza bwalba wa mushimu mkole. Nga misambu miyimpe ya kutumbishina inzambi. Bana banzambi toku mfukubali kwa mkando wa nzambis. Toku ambene ndiye di toku diangata mubulongo lo jibu ekelezi ya bujubi kilan calendrier liturgique. Tuka di tu semena kubikondo Biami bunda ya mkalenge Yesu Kristo. Adi umbuka mujibatiza. Yeye wakaye mchipele mwabu akasoi kuigila ni nzambi mumilombo. Natumugu miya naiko kwako mwene lukune jabulu wakadi nandi. Bwaku muteta. Ngele menji matuka wakushalu kunyi matuaka ishidi bwane ndelanganyi ya satan. Nungu yeye mwina manjelu wakumudilu wakifatabu. Bakadi nabu mbokute taba bonso. Bakadi badifile bu bambi anyi batumibwe banzambi men. Fato kubala di jishimbi di janu jambase mate chibwa ajabolo. Bwalfa takubala mukando wanzamu jambane jabolo jute ye Yesu. Mate chibwa ajabolo. Jina jajabolo jiji fumamu ngogulu wachene lo mujiba vikele late. Jabolos anyi wachingelike kabidi jabolo. Mwene lukuna. Mutechu wa bantu. Nungumuto kwa medidie tujididia mate tanyu mate chibo ajabolo. Tubamani bimbe bwane bantu mwishu mwadulunu idi babu tuji twetu nabu matkonso moyo wetu ajanu agupita mumatei amishinduka yos. Nemisangu ya bunyi jabolo ni satana mwine ujumusu guteya bantu banzambia mubintu bijibuba swesi. Mubintu bijibuba nanga kuja
Mubintu bijubananga kunwa. Mubintu bijubananga kulwata. Mubintu bijubananga kwendela. Mubintu bijubananga nansha kumona. Jabolo ojuteta bantu nansha mubya kuja. Bwakumona bunene bwajita busha jabo. Bwalu bwajibi jijiba mwifata. Ye kagita bushu bwana fa bulobo kujika bijimwa kwikala muntu jumwa kushala ni dikima bwakutumikila nzambi. Chikondo kampanda tokwa kulene ye mwina mwaka yekuteta kabiji yobo bwalu bwa menja andi akadine kakwena muntu ujumwa kwikala ni dita bushu ni dinanga dilelele kujinzambi wandi. Mukalenga ujuita busho bwana yobo ewe mukusumene menanyi simbwa bintu byonsu biwa kamana kumupeshe bijinabi. Sami kwa bunzambi utu alekela bwa batutete kabidi bwa kumona bunene bwa jita bushe jetu. Mbwa kuikala bantu bajini buji kajijis. Kikai ujumwana ulukwamba ninjiteka moyi nilufumunda mwabianza bienu. Nujisungwile, po asungule lufu ni upetu lufu. Po asungule moyi wewe nuikale ni moyi. Mate ya satana, mate ya jabolo, ajala kutujianu, mubintu bitujibaswe. Kajabu tujitokule na bwa Yesu Kristo mungalengu wetu bajiba mutete kuji satana jabolo mene. Mateta Yesu akaji aleje chimanyinu cha bumashi ya bwandi. Les tentations de Jésus ont un caractère messianique. Mateta Yesu akaji chimanyinu cha kuleja bumashi ya bwandi. Kadi kakwa kadi mateta abuni. Kwa kadi mateta abuni amishindu mishila shilangane akateta bunawu Yesu bumubidi wa abuntu. Tulituma na mungete seme na kabidi Yesu wakate chibu. Kadi tuvinga na ayano kubualu bwa Yesu jute chibu jibidi jimika la ubatisi boss. Badibamba mumuganda wa nzambi ne Yesu wakajimu ule tente ni nyuma mwimpe wakafuma kuyade ni nyuma wakamulombola muchipele toma tukuma kumyanayi. Tulibamanyi bimbe nikakwena mundu jumwaku Luangana vita ni satani bika leka yimu ujibo tente ni nyuma mwimpe. Yeye ujufuma mujibatishiba, mwikala bajibatu ambile na wakajimu ujibo ni nyuma mwimpe tente. Fuma kuyade ni nyuma mulombola muchifela. Muchifela mwakaji uye mwina mukabiji mwene luko na wakajimu mwinjile. Bwa kumuteta katika akaji kumukokesha bwalu bwa yeye wakati ni bunzambi munda mwandi. Kadi mubyonso ebi kakwa akaji diteta na nshijimwe jaka kwata Yesu. Ani jaka kokele Yesu bwalu bwa yeye wakati ni chuwiri cha bunzambi munda mwandi. Matete mene binja patatangile mumukande mwabu wa Luka. Matete mina ajibungi munyaji mutete naus. Misangu isatu jabolo ujujenza bumumanyi mupiluke wajija nzambi. Comme un théologien. Bokutete Yesu ni meya mumukanda wa nzambi. Misangu ya bungi tuditumona bikondo bitujinabi ebi bantu babungi na nshaka bayibika le nyingasi ni nyuma nzambi munda mwabusimba manyijiji nzambi kashiji.
Bagwabo badi balwa mujine jakilisi yomana kutuambilene. Kanu bita buji. Bwalu bwa meme chena mu bamanyi ne balwa kunuji. Bambane tuji ba Yesu. Satana musuku gwata kabidi muntu anyo satana musuku tukwata mubikondo yu tukwata mu kabidi nidi ya nzambi. Bwalu mumanye be mufiluke. Misangu isatu jabolo jujenze bumanyi mufiluke wajija nzambi. Bwakuteta Yesu ni meya mumuganda wa nzambi. Kadi Yesu wakamwanda muneni buji mubonso meya mumuganda wa nzambi kabiji. Yesu meyonso akaji mwanda munena wakafuma muganda wa nzambi mundetelo noma chapita mwanda mugulu verse isatu. Anumo mudetelo noma chapita isambo mu verse 13. Anumo mudetelo noma chapita isambo mu verse 13 mbwa mishindu ya madete asatu akadi satana jabolu mene uteta nawu Yesu mwanda muna kabijano nimeya mumukanda wa nzambi. Badi bamba bishafas. Badi bamba jabolu wakabanda nanji wakamuleja makalengons. Wakamuleja makalengonso afa buloba chikondo chimwe. Jabolo wakamwambila ne nkupe buko keshe bubons. Kadi mumalu wonso wakamutete inawu. Bumungambi bwana mudetele noma tuji tubale janda muna ja Yesu muchikoso. Uju mwanda muna wamba bishis. Mwanda mukulu. Verse isa tuju mwambila ne. Yeye waka nufwekesha, waka nufuisha nzala. Yeye waka nufwekesha, waka nufuisha nzala ne, waka nujisha ne mana amujulu. Anujika nuyibamanye ne akaji batatu benu kaba yibamanye bwaku numanyisha ne muntu kena wikale ne moyo bwalu bwa bijanka yabi kadi utu wikale ne moyo bwalu bwa meyonso ajimu apatuka mumuganda wa nzambi. Au mwiluka mukajaba tutwana muna meya Yesu wanda muna nawu jabolo mumuganda wa Deuteronome. Tuluguye kuji isambombo ju mwanda muna kabijibishu ju ambane. Isambombo Deuteronome isambombo jiku minisatu ju ambane. Nuchine yebo anzambi wenu numwenzele yeye nka yanji mujimu nudi chipe kuji jina janji. Bwalu basadana kumambile bwana nkukwiliene kabe na biambi bwana nkumukanda. Upiena kujiku mini isambombo mwambile kabiji wa Deuteronome chapter isambombo verse kumini isambombo. Kanu techi yepo anzambi wenu munda bu munwa kamuteta mu masa. Kanu techi yepo anungu mwabe Yesu juleshe jabolu bwane yeye ujinzambi mene. Nungu akalo kujibwa kumuteta munda. À 3 reprises, le diable s'est fait théologien pour tenter Jésus avec des arguments bibliques. Mais Jésus répond du tac au tac par des arguments tirés et aussi des écritures telles que Deutéronome 8, verset 3, Deutéronome 6, verset 13 et Deutéronome 6, verset 16. Mujitete jandekelu jabolo uju sengelele Yesu bwa ambile nzambi aluku mwakwila. Kadi Yesu wakafija meju onso akaji kayi mwakumupesho bukole bwa nzambi nash. Mon Valence, dans les dernières tentations, le diable suggère à Jésus de forcer à Dieu d'intervenir en sa faveur.
Mais Jésus répond, toute idée repousse toute idée disait de la puissance de Dieu dans son propre intérêt. Ujutete Yesu kadika kadini bokumukokesha bwalubwa yeye wakati nzambi. Diye jilwal kutujibwa chini bana banzambi. Diye jajiteta. Matu guonso amoyi wetu bubena nkilisto tudia mutute chibo mumishindi yons. Bubi ikala mukalengu wetu wakate chibwa kadika bakadi mokumukokesha bwalubwa wakadi nchuwidi chabu nzambi munda mwandi. Nena nango wakadi muujibwa kabidini nyuma mwimpe. Twetu badibadiamba bubena nkilisto misango ya abunga twenu mwa. Tudi mwakupita satana nubitu ikale twetu buujibwa tente ni nyuma mwimpe. Matu gonso amoyi wetu. Mukwenda mukulala mukusomba mukujenasha mumijimu tujamu tutechibo mumishindu ya bunyi. Tuji tutechibo mbintu bitu jitumona. Tuji tutechibo mbintu bitu jituja. Tuji tutechibo mbintu bitu jitunwa. Mubivalu mene bitu jituvala. Nasha mumiyiki tujituyiki la ne ba munzu bumwetu nasha mba mumekwetu. Munsombeli yetu ne balunda. Nasha mumijimu yetu tujitutechibwa. Nuvo kwambile ne bowewe munkwasi uji musombewu. Bowewe kwikale bimbe bwana muntu kakutechi bimbe wangata musenge ubwalubwa musenge uji ukula mabimbe. Wewe bwa mushindu uji mwikala muji bagabu wa mulu mwewe kikaji upatuka uye mwabagamba ndichidi mwakwenza tala muji mwakwenza. Wewe bwa mukashuwebe bwa kuyeye kikala mchonsi chuamba ikala uitaba mwana muji mwakwenza muji mwakwenza. Bionso habi mateta jalo kutuji mumishindu mishilanga ne. Na shaba jibaye malu atulasa mwewe kwikala nilunge nyi. Tangile enze bwa lukamba ndanga tamayi hapa wano. Wewe ni wikala wewe ni lunge niluvita toni lwa Solomo. Mateta satana jalo kutuji mumishindu mishilanga ne. Kadi satana kakakogeshe Yesu bwalubwa wakadi ni chuwidi chabu nzambi munda mwandi. Bubitu ikale twetu misamu yonsu tuditwende ni di nzambi ni di chine ni chuwidi cha nzambi munda mwami chibe yetu. Na shibi alo satana kutuji mumalu kayu onsu. Butu nabu mba kumuchumuna bwalubwa muchumuni mulelele ujimunda mwetu nyuma mwimpe menes. Kika itogule ni diye bwa kwamba ne. Butu jinabu mbwa kujumukila mwene lukuna jabolo mumalu onsu mubintu byonsu bitu tumone bitu jitumvo bitu jitwakulo ho ikala ujuwakula ne bantu wele meji misangu lukama kumpalo kwa kupatula meyebe meyaji mwaku lenduisha muntu mugwabwa bwala satana ujulwa mukabidi mumeye twatu jitwakula. Satana ujulo mwene jabolo ujulo anu mumalu atu jitumone ne mesu jabolo ujulo kutujutu ujulo amune kujufuekesha kwimpe mwakambe bena falansene. Il vient à nous avec beaucoup de simplicité. Kadi tujumukayi bwalubwa yeye kene musu ababonso bajibita buji Yesu Kristo bumukalenge ne musumiji wabo. Amen. Atwaga jinawu lelu mbwane bikale yeye wakate mukalenge wetu Yesu. Kajamu twetu bantu michimyuma. Kadika akadimo kukokesha Kristo bwalu wakati nchuwidi chabu nzambi. Diye dinu koleshe dinu sangishe mudine ja Kristo mkalenge wetu. Amen. Tulombai. Tatu nzambi tuasikijile. Bwalu bwa uji utuyishe bwa kutufuluishe ne. Konsu kutujitwende satana ujinetu. Mukumona mukumvo mukwakule ni mukuje ni mubionsu. Ujutu tena na mubintu bitu jitumona ni mesu bitu jitumvo bitu jibasukulu atani basokuje ni kunwa. Mungu yeye wakalogu jikiliso bwalu wakamumona na ukaji ni nzalama tubungu miyanaye kadi chuwidi chabu nzambi chakadi munda mandi. Tetu bantu misami kwa abo katwenu mwakuimana chishiki kumpala kwende bikale nyuma webe kene netu. Taski jil bwalu bwa kutujimuishi achishe bantu bebe. Nyuma weba atuvulije misango yonsi lwalo stano kutujibwa kututeye.
mbatu etu katuponyi mumate andinash. Tutamba nungu tutulombele mukalengo wetu bwalubwa bene lukuna bajiba munyungulu ka bajiba mute mu mishindu yonse. Mukalengo wetu wa Kongo Felix Tshisekedi. Mugwende kwende bene lukuna bajikuba kumute. Mugusomba kwende bene lukuna bajikuba kumute. Muguja kwende bene lukuna bajikuba kumute. Nzambu wetu wa mwefula chanzi chabichikale kuji. Mubionso bijibu wenzi bitumbi shijina jabe. Ujinu mubiju wa buntu misami kwa wabuju mwa kuteketeka di. Wa mkwata kuchanza mbwane ye ya kumbaje mishonyi wa kama na kumufesh. Taska jili tatu. Ni bamunzo mwanje. Tulombele kabijaba baji bikala masalai eto akaye kwesete bokula mjitu. Beshi yambanza yapo. Bama muni banu baji bashala. Ubalam. Ne bobo kabiji wikala nabo kujibwa kubalwa baka manu kujiswika bokula mjitu. Tulombele bulabo bujimu munda ma chance ya balwa bulabo bujibu kwa atakafia. Tulombele bene Ukraine, tulombele bene Russia. Zangu wetu bapanyuma bwane bobu ba fete jitalala balwa kwa manjinu shile jitalala ka mushindu jibapa bulaba banu shile na dinash. Nguba balwa butatu wetu jitala jebe jikokela bulabo bujimu. Tulombele bana banshibaka jibamulufile bantu banunu. Ubasambe mukalengo wetu bajisho bumujudisha nyama ni nyinyi muchisuku. Tulombele bambi banzambi. Tulombele kabiji bami nyampele ba depute bwa kusungule ba mukongo ne ba senateur. Tatu wetu ubavulije baba manyi muji bubenze ngoko kwila bantu babantu bikala digital kwele mikeje mimpe ili mogufile digital musoko. Mungu baba wale bujisanga ndikala munzu byabo kutibana babo ne meko abo ans. Task jile tatu ikala nzambu wetu. Tutulombele kabijitonga jakatu wakijila mutu dibasombe nunkweo uba kwachisho basangishe byabo. Mudini jakalisto mukalengo wetu witabuja dibeneshi jetu. Katataga kujiye ujumanyi mwakunu lama bwanu enukanu lenduki. Ne uju mwakunu te kumpala kwa butu mbibwandi ndisangidi nene kanu chilema. Kujinzambi umwefele musungidi wetu. Bwa Yesu Kristo mukalengo wetu kuikala butumbi ne bunemi ne bukokeshi. Ne bukole kumpala kwa bikondo bionsi katataga ne chendelele. Amen. Yehowa anulame anusankishe. Yehowa anulame anusankishe. Yehowa wetu anulame anusankishe. Chenane kwa kunyemena anakujia wewe yepowa jigwedani yepowa nabuani zambi